Ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi muri Afurika y'Epfo cyahagurukije inzego z'ubuyobozi hirya no hino mu gihugu zegera abikorera ku giti cyabo n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi ngo zibafashe. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari arateganya gusaba banki nkuru y'igihugu gukomeza gukoresha inoti z'amafaranga zishaje kugeza byibuze mu kwezi kwa kane. Ni nyuma y'uko Nigeria isohoye inoti nshya ariko zikabanye ku isoko. Zimbabwe, igihugu benshi bafata nk'igitegekesha igitugu, amezi 5 mbere y'uko kijya matora, abaturage bari kwirinda kuvugira mu ruhame izina rya Nelson Chamisa. Ibi Chamisa yabibwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP nk'uzaba ahanganye na perezida uri hubu mu matora. Muri Sudan, General Mohamed Hamadan Dagalo uyoboye umutwe w'abasirikare bazwiho gutabara mu buryo bwihuse cyane yatangaje ko guhirika ubutegetsi bwaho bw'inzibacyuho muri 2021 ari ikosa rikomeye kandi abyicuza. Incamake y'amakuru avuga muri Afurika tuyirangiriza muri Angola, aho iki gihugu nyuma y'icyorezo abantu bongeye gusubira mu mihanda babyina bishimye.